Aman. Hei, tong ini diterah maju ke siapa aja mang? Mau betongan atau macam orang sukses sih ya. Tapi sebelum jauh ke kasap aja mang, harus kah dulu pergi ke si makan sapi. Pak nanti dia mau kojo. Oke gas, oke gas. Hei, anda kok? Pak Desi no mandri itu. Penandri maranta-rantasi sih baju putih kok. Hei, apa tuh? Wah, iku pelewa. Seling-seling itu sedih. Agak sih malu tuh. Boleh kah maka biaceng? Agak sih jauh mau biaku roh. Anu ceng, sisa-sisa nandri kono nih. Oh, jambak kalau dong. Iya ceng, jambak. Agak sih mau ala jauh ke jambak roh. Demi sama ke daerah neta aku ye. Teliak aja. Donggo-donggo anak-anak aja. Mau kebungi bawa ki. Lo nih agak ceng. Liu pedi buah aku. Liu saya ke jambang. Ku boleh lo jamban nah. Di kagu woi. Lepas si kawin sini pak ustaz. Dia itu kagu woi nak kuro. Terpaksa mah teruka aku. Pak mas rere ini je barangnya he. Daripada jambangnya leku. Aja nemu macam ceng. Sorry. Terpaksa mi. Kebun nah. Belum mau ketemu ikon aku roh. Iya. Puru lemah tanah. Apa yang mau kebun aku roh. Beredi mah bisi kok. Iya ceng. Demeng. Pak nanti kagu kuro. Tapi ugos-ugos mau nada dong. Jadi deh maka pan maka bola deh. Agak nem sedin mah kebun. Nak kebun apa ada gitu. Kurasa berendra pur monre. Jok mah bisa kute. Iku ceng. Aku yang malu orang pakai mah bisa. Nanti kagu ku he. Nah iya. Kue mau ale. Jok mah bisa kute. Nah iro. Untuk yalang kami sana tersatu. Nih Andri nih. Mungkin lo Andri. Nih. Ini aku pelai bawah. Donggo na sapi. Petirem matu Andre. Ini lo Andri. Nyamemu betah. Pai petir ku Andre. Ini masih ada siapa? Purna mah bisa. Iya ceng. Purna kewe mah. Halnya tuh. Macam di mana nama alai? Purmu pakai mah bisa. Mana mau nak dumpu sejemu temu kur. Wah, iku ceng. Maseng. Kene jari ku pa ini mah boh. Mau le meme tuh. Les ya. Mutele topi temu ku dari tanah. Dan nama kagak cemon teku kuro. Oditos itu mencaji pupuk kandang. Sehat mana mah tuh tanah-tanahmu kuro.
Apalagi ateku bergizi. Yeh, agana lo bergizi. Man muha ko din mati tenang yung taruh kuro. Pak pasti si lolo bito masu. Desno siya. Desno bawa masu lara. Kemana-mana na pote mumuku tuh. Nah, sesiaga kebito na. Niat ateku bersih dan higienis. Kudu melawan tepe jok mau peresa kuro. Tekule mana tuh? Besok apa lo? Kasih wainya. Yo, desno siya. Hah, ketua nambo joki ya. Apa belum? Lagi pegang-pegang tuh. Maja maka daerah ka sana coe. Cina pinjam itu, joko na jala aku he. Maga memang ico. Lo ko mangali ka? Agal malli. Ni gue lo mengali, ya oli mo joko aku he. Paloki mah cerita-cerita. Nah, iya. Usale toni jam aku na. Lo mau pale mah cerita-cerita. Wasa lo ko mangali. Wah, dan apa aku tuh bero? Iya, walau ramu jolo istirahat. Joko na jala aku he tuh tudange. Sama cerita-cerita. Agak mesi lo mau cerita, Cok. Mapa aku cerita na bero supaya silaturahmi tidak putus. Adakah dulu 100? Nah, iya. Wasa lo ko mah cerita-cerita. Menang ketepa ada ka 100. Anu jero, papelengon cerita Apalagi ya, engkau berita barusan. Regilada si kodaki kudu pudako. Yeh, berita gameng. Allah, dia apa lo yang apudangi? Kecuali kalau ada 100 so, bisa dibicarakan. Wah, podana waseng. Oh, beloi 100 dulu. Penasara bawa ka sedih na taro na nai. Podana gatie, penasara bawa kamu taro. Walaupun keropo cedi. Ah, beloi 100 dulu. Nah, iya, tojo na. Tapi penasara toka seding. Kepelehe. Ini baru. Tapi jalo di bila nolo na pajak kamar dan gena. Jadi 2, 3, 4, 5. Oh, gena mambo. Pudana pele gati. Ago nak berita baru muro. Jolo we bero, taruh senang perikanto jolo diku. Apa aku cerita he? Memang namanya nyona sepindah beli bola aku. 20 memang samang. Ya rupa heranga. Ega namo masa mana? Mana kesepi kombak nama ana bawa memana? Nama gamo batas sapi lena? Maku tuh, deme to gaga sa pile me mana. Lo situ bangabong ka na ye. Wala Tony di ona na. Ni gue bang aku Pak Ustaz. Ya ini tomir berita baruku. Dato tuh ya basa ko. Iko mato malenga di 100. De pak, wasa Tony berita aga. Wasa Tony ha berita penting. Le suka di kue. Aduh loy, papurun cerita. Cerita aga to ya ro, dia na penting. Nyerus aku itu, yang jelas purun cerita. Jadi deno di mal di melesu. Lo kayak lesu. Woi, jolo cok. Magi mau geraka, lompo mandra cerita. Ku kempedimo. Oke sih? Dikide lo kayak cerita. Lo maha melodiku, alena megati. Aduh loy, papurna malam. Lo kabar perseku. Nah, ya ro. Nah, ya nalo potongki ha. Haha, tunggu tuh ya. Nih, gue mau potoka aja no sama cai. Nah, ya. Mewem bo. Nalo poto pa na. Tapalo icasi seko. Ih, siapa apa? Ya lucang. Tak boleh sih seketawamu. Nah, ya. Napa itu pa di cung lopo na. Dator itu malika tawa aku. Teku meleco. Ah! Nah gini, lihat tuh. Nah, iro. Iyo, runtuh ko pemengi. Allah, sampai mana tak agak gay?
Ay, kusisen niya awi taruh pak sampai ama si peme. Lo kan boyo lo pak di kadara. Pangkam tuh dah angin nah. Dia kan nama gelo lada. Hah, pedih na. Ini sama sengon sama rupa na tari. Ay, lo si sekambo le pau lo garu na pau sta istirahat. Hei, maga ko? Ngiso-ngiso sama paku tuh. Aku apa sih kok? Apa sih gitu Pak Ustaz. Aron nana nai. Nambah barang berharga aku. Wah, ibu pedih Pak Ustaz. Duh, pakai sih. Detan mas engo. Hah, dung-dung Pak Ustaz sih. Ah, lo kumuno kak barang berharga seni Pak Ustaz sih. Loki tuh mau mati mah bene. Ke lumpuh, Loki maga. Di padi ku Pak Ustaz. Di metu ke pagai cita-cita lu mah bene. Temun nana iya. Hah, Pak Ustaz lo si makam, Mbak. Gede no bene. Lo mi itu cuma depa. Magmeto Pak Ustaz de mah bene. Nama cuano. Magi mana lo mursu? Masih selada lo mita ka boting. Saban atau megalada lo nasa loreng ko botika. Ada cingemu jadi di tangku Pak Ustaz sih. Terima cemena. Iya boleh bawang. Jenaga mah bene. Ikut tomat man rasa. Sama sisi na boleh jola mebu minum Pak Ustaz. Apa pedih tuh ini merupa nah. Untuk Tommy bawa tuh darahku kuy. Agak sih Pak Ustaz. Agak sih. Oh, wisen nih. Terdengar ngulu. Wah, ternyata dengan ngulu dui. Itu ya buruk kupur kamu aja. Wah, Pak Ustaz. Ditong meni ba aku pikiran na. Makirin na jolo ye. Panapa kali jo kesapa aja berjemaah he. Demi itu pakai aku he. Lengkap. Kau kena metu aja mau runtuh oh. Kau zaman metuin reku. Ku perlui. Demi kau sesuatu traktir. Ah, dulu. Malewe-lewe na sedih ku membengwang. Pokoknya, dulu main buruk minuman kudumpur kamu aja. Nah, kenapa Ustaz sikit ini? Sini siya, lo kumasang kamu sekke agak. Kamu sikit metok ko. Pwede pa aja nih mau pedih. Barang berharga. Iya boleh Pak Ustaz. Lo nanya berangkau ke siapa aja mah. Joko na siya. Iya Pak Ustaz. Metu kong kerja mau runtuh. Pokoknya lo metok aja ampo itu mumudui. Wow. Tapi dia macam Tito mantan lah Rahma. Bodinya, aduhai. Magatosir to na tanga makukar. Cewek. Cantiknya jadi cewek Hi, cantik metoki di Kutomi tu menjata pam. Wah, enggak mak kada menjata apa aku. Gertaku pada age. Digalengin atau misa. Sikana metoki daki di kus cewek ki. Pai ko, cantik ko. Iya, mengerta ka. Ya ku idi mati si bubenen di. Maraganggare anata. Nulle magalo punya selebriti. Apa emak nah? Aduhai. Agakku sih masa aduhai. Mulus. Agakku sih masa mulus. Temun nih ya. Agakku memang sih beta. Ih, Adi jadi salah paham di. Kena kutam ya wasem mulus. Si Poji nih dok. Si Poji nih. Si Poji nih je. ih. Si Poji nih je. Oje.
Magi jeng utah si peri-peri maka tuh. Naganggu ka irate. Peceka jago kerate di. Hati-hati. Eh, tel joka tadi ngai. Kiri cuy ane selisika. Iya ko. Siruntugi pemeng. Boleh ko gombala maut. Hingga siaran ya sih gande Peter. Seruntu pasiki pemo leki duit tadi pada wapa cuy duit. Iya. Siruntu pasti agak. Murasakat tuh. Pemetak apa cemburu kok. Magatosi mutanga maku katu Rahma. Cemburu ko pasti toh. Pasti cemburu ke mita ka ona si gande si bayar cowok apalagi megartar cowok nih kok. Hingga tuh cemburu. Yang kemana tuh cewek dekat. Cantik pineko. Tanra cantik naro. Dari mengikhlas sampai ke televisi. Pokoknya mulus. Dia padi ko. Kamu pesesa dia mulus. Shit, beli sih romak ke cewek nih dekat. Long ku tuh pele-peleka. Mam sedih. Nandre na tuh berleku. Nih gue seram lah cemburu kak. Mau pada dingin tuh. Cih, enggak usah kecemburu kok. Aja na pengikhlas sampo sih, pece. Hingga tuh cemburu. Engkau setogar bangsa aku cemburu. Nama lapo makundre telo kuyai. Hi, cidiku main kelingai. Na pole na magerta. Demetona gato laleng lo masuk kok magerta. Jadi mu pole mu. Topana. Pasti cemburu sih koto. Maka dek kau na mega makundre lo kuyai. Tapi mereji meton we tundi mulai runtuh berne bangsa aku Namun letu ke planet Mars mas apa di toga. Hi, iya. Lo cemburu. Cantikku mana pada aga Gelo to apa bodiku. Pasti mega berani lo kuya. Lebih pia gelo na bodiku. Langsing. Ay, cona mau ko cerita. Meta bawa kamu ita menikmati keindahan tubuhku. Masih murni jambang pertuni mas lara kamu gelojok-jok ke lo sisa sama motor deh teko kasih di jok. Motor di mata ko malang Ustaz digarah malepangon aku ka Kami aku tapi mata rujok aku rate. Lo ina sejok ke sapa aja mang. Iya boleh Pak Ustaz. Kau sampai. Hei, dari Joka? Doka jok siapa aja, Mang?
Mana kerja aku tenemu po. Demi itu ni mah pakai lengkai. Rena play ko ya mantra ko eh. Pengeli bensin aga malenga metu. Pengeli bensin. Deh kuliah ledui. Nah deh pakai aja majemai runtuh eh. Kapan matu aja majemai runtuh. Napa oleh ke pengeli bensin. Ya play. Rena mai. Entra nak. Si runtuh kan Rahmawan ni kula lagi bos. Jadi Si Jagru ka. Tapi bos, marajimeto anda kele ka Rahma kecalalekum. Yami manine seimbang. Pak kami lopo uduang. jadi muka lemah. Dena teru bos. Pak pas jumpa itu bagi kemas soe. Tapalari wi. Heh, masumi ko cokeng. Mana kiasi mana pidapi. Amak ko na gitu. Andre no. Pau padir sisa gitu. Kuasi Jagru keng. Di kaun rumu. Andre bawa mapu. Mawe, ya penting man rika. Hah? Ele kan ada eh. Gue mele ko. Woi, apa soni? Aja nang si Jagru. Ele ka bos. Wah, sudah no. Imetuk mele ka pe meng. Napa upa kara. Gue mele ko. Ikut tomat marje pella. Idi mandre mi bawah he. Sikitosi ko poli ko lopo. Biasa anak muda, boleh kan nongki kurate, sapa cewek. Gombang. Iko tuh, matru-tru jepu minum mata dua permisi. Makan apa ampai? Sikene, tepu minum menengamai. Ini grevitai. Winuto ah. Dong golap we. Maga nih. Mate nih, si Jagru na naik bos. Pesen sih ya. Cau nasa di makan parang. Napa pesemat tuh ke cau nih? Dong pampangi. Berdina. Gitu nanti Mendre. Gitu nanti. Hah, dah ulai. Ni ke suruh minum aku. Gitu nanti ya. Ah, deh loi. Pampang. Pendre. Gue beli. Makin cing. Aku ngerti ah. Lium itu dong gumi ke pampang. Digapri kepremananmu. Enggak suruh kok. Tetep Hei. loh pasti. Papeso nih, aja mana? Lemah yang keling itu belum aja mah. Ya purka mah keleluk tiawe. Dulai. Aja nak ceko. Ah, jama no. Hai, menu si bose. Iya ble. Heh. Sorry deh, Ceng. Sorry kutu. Nama goreng lega kum taruh. Itu ya salah. Pak Muala agak gata. Dia mah permisi. Tapi sebagai perminta maafku, tempat domiku ya. Jadi tadi bersama. Mana ble? Bukan. Wah, nah gini. Senel. Riko. Ajen mereka ada mandriko, pamelupun. Iya paling dari mana nih itu? Sebetau di mau como. Tapi merji ke paceng, pak iko bito ke ko. Betul betul ngam, itu kak.
Lo kapal yang masuk juga jok berat bos. Bos akan sedih mau tuh damak kue. Yo, jok kena. Tegas itu jok cuke. Jok berat tuh. Kocek apa le? Baik. Aci toka. Kemana hatanan air roh? Gabuton bawa peman lau pe. Woi, di mana kalau jok kah? Oh jok berat tuh. Magi. Lo suka jok maga? Deh mah. Lo mah jok kah? Ah, aja nama jok kurau. Aceh mana nama kuya? Tuh jok kurate. Siapa gue? Lo mau suruh-suruh. Enggak meko. Emangnya lu siapa? Nak ketemu mebe mana kok? Nih ya bosmu? Hah? Aga. Itu salah perengkelinya. Bos. Bosang. Tinya nak bawa mau ke kuanghi. Pele mana nadi? Mencini mana sih kok kepala tawamu? Ini bosmu ketinggi ya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Iya. Pele mana anaknya? Lo taruh yang senang. Iyo, lo lada si jagro. Kukira tuh jok he. Lo kaja oleh berubah. Bos berhubungan si jaga. Berubah menjadi orang ganteng. Ini baca mana kok? Pergi. Meresahkan tuh tendangan rina urusan beleng. Haha, dong gua wange. Lo kemana ki? Pemareman dadamaku tuh. Jolo ceng. Itu lo rate. Si Jagro atau apa emangnya? Jolo. Nya gamanta bos nomor tirne si Jagro. Iyo, ya minta taro. Allah, lo apa kaya jok sapa aja mawang Pema jok siapa aja mang? Hebat aja nonton Iyo, hebat banget tuh Saya kilewakan bangsa nih. Iyo, pema pilih ceng jok sapa aja mang. Ya, ayo ke cekeng. Haya, lupa. Lupa. Au, pakai lelu nih. Iya kalau lupa. Iko yang ketua sih memang. Di kami bang, ya pak balik kemana? Iko. Ya play deh itu kagak pak balik mana? Maku Tom itu boleh cile mana? Kalau ada kuri teman tadi bos. Kemana sih teh? Iyo, kemana sih ase baju lu? Cedi mah baju bolo, cedi mah baju putih. Di galengan teh cicak Nih, kasih neon anak si Jagro ki olor. Hai ko, cala memang nih tuh. Paku ya si Pak Doa. Dalam lu mulai cala kak. Iyo, merejik bangsa ini merlo cale kir. Agak mosong. Ya, cala metone tuh. Paku ya si Pak Doa. Pasti muka lah tomak. Nanti gua ngi payah ditulis di aku. Dep aja mau runtuh. Tapi lo nore. Lagi lo Jagro. Ayo ke baik. Hey.
Woi! Hari ase bos berku, magai, aku mewai. Baru play bos baru nana naik. Lebih aku selek we. Manraska itu kena borong ah.